Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMLA bat MDC berem ke mulai konstituensi bak piti sokmi. Ulapan pau bagi election MDC, kini benlong bai tek tangan ke bentaki khasi ki jaintia bat ki garu. Ubak sokmi ulapan pau yakani, hadir maklami ke jungakan aat ke belajar dangshan. Hari lom garu, hadir bagi pai garu ke layang presya, yaki wipat ke jat benriu, ki bamdaki garu, ki bukwa banishim benta, bat banyak kunik election MDC. Syaka Garu Hills Autonomous District Council. Ulang ru bag ladai ke port ban pinbet thamai no eki idiru jong ke asam Meghalaya ke kandai spa sanpowe. Agabedi berkecing dia po Garu Hills kumnom ikhmat perim jong mulai konstitusi. Berkata jong por kebanyakan yang cuma kita lo aktif agabedi bat kacing long jemam jong kejelai ibarowe. Ada semua di kabenda jong akan ikhmat. Manidan man ong ai berkene agabedi ber. Maka dia kecing dia po Garu Hills. Kecing dia po Garu Hills ke lajang kumtur bagi kibomde ki garu ade ki non garu lade be ki non tribal ki kwa ya banda ne juki be ko ni ka MDC election hoy boros ka to na ne juki ke ne kun pak lajja pagi dan benda bat mendapat kawat ka mendapat hari ski mendapat ra ya ka jibat bat mai haga bedi bat ki no sok sok garu i ge do jima khrau man ailat ke long ya ki bomde ki garo ban mikmat ni ban MDC ban mikmat ni ta ban thir ko the concept ni ha ban sha ni wei na ga jingja ko Garu Hills na ga leng jong ki lightly ki the concept atau the concept khasils ka jantis ban Garu Hills ban kan ba sha ban nang ni shatma ki ban kun ni MDC election long tang thik lightly ni try khasi jantia pada Garu ada ni scam ada jingjang thil apo Garu Hills aki MDC ki jogi ki bagi khwat ada tadi jam lightly ki autonomous council ki hap yang mana kali jogi yang ban perkha maka po ga poi bagi hap ban rai banang ni syapat lahat ng nation pa idon kami yang amen yang edis rule terus dalam jalan espasa kue long MDC jom mulai konstitusi relatif ash panika edis rule 1951 asam Meghalaya rule and procedure of conducting the business apo ke atbat the council kadang gabel ke benda ka baki non tribal kila yang ban connection berkunjung banjir yang kita lihat dari syai bahan dan kadang lupa. Berkai kebanyakan yang juga harus kupongin, jadi pada poin hak berdiri berkaitan dengan benda. Dan jangkau kalau menurut expose tan hak berdiri berkaitan dengan benda nang bah. Yo kitip no kini macam berdiri. Kebanyakan yang jadi itu yang connection berkaitan. Mereka juga berkaitan kadang voting rate kalau kini jenis berkaitan dengan jet. Ilau diplomatik hak berdiri berkaitan. Kejingja apa Garu Hills kam long show long diplomatic long open secret marka berdon kam long an hab ban nagajo kejo council begin pass no mata resolution amen ya gani edis rule 1951 nang banang ni syakmat ibani kun mentai decision long tang lately gitrek kumbala jer kan menel meskem daga jungi isu ha District Council ni kembali berkubur dengan Indian Constitution agak artikel aspas sahaja. Berkubur itu yang kebor juga District Council. Take along kalau benda juga section kalau kebor kejongi. Ada ni berkat sisi berkat. Kamu kena menolong. Benda menolong yang keriti dustur jom kasih ujian dia pada Garu. On yang kiralang Parki bamde nak try pejom. Ani ki non kasih non jantia sen non ka kumno bagi benda hak di benda. Kam rabasno kam punya ki ma kam punya benda yang ki rai
kam geleniam be kam geleniam rukom kam irti bustur isu ko ko moni te kama ya ka bali pada benda so ko ada dua kata bahkan ini sini benda ada ke bersin je perlu ada yang khasi juga ada jadi aja ada iba kalau ko baru lalu iya kajingma kalau jeng jawan kerja jadi illegal migration di beliau ke benar kawan yang Vaishnav apa jangka pasti jadi akhirnya jadi apa pasti schedule ya itu ini memang ini kerja beliau ke depan bagi abdul kami bagi dia dah juga kerja menteri maka ini kerja beliau ke mesti bagi kerja beliau di dalam kamu terlalu bagi ini sekarang nak kalian jadi kerja dalam schedule kalau Shibenta nakalian kejongi nakalian kejongi kalau mungkin berklan mata yang section but hangni nangni sakmat nakalian kejongi ni ham smutho nakalian ke sarkar India kapun ko pingi yang section ihap ban berklan yakni nang boleh bekerja pada ujung kan akan besar hakni ka selap patai ani khwinti nang nesa kerja beliau jong don kam kalau bangin penkan ila kajong kaditi ke dostur don kam adu kata-kata ko ni so kan benda kalian ni pokhasil de sponsor ni jadi di sponsor lagi non tribal kim wan syapat yang ada di pun election lagi ban jiet mana dah jit mami kan mau election di council apa artli gini ki di council ni dalam jam itu role bagi non tribal non kasih non jadi kim yo berdah apa itu role nek benda ka basa pun gadis dalam jam benda dari orang mana lomba nak kena jadi instrumen anak yang jauh kai pondok kai gero ni ige long yang jing ma kam tabe ba khambon long ki Bangladesh nak yang jauh former union minister government fuli hari ni sini keren maka jingjia ko release kadai itu diberi ke har Bangla jadi Bangladesh ni labur apa currency berapa jadi angni ka pausya what benda ni former union minister orang bang kita tu ko file migration dan pun dah sponsor kedai mana illegal migration ngot kalau angni apa jo jelas jadi kena buon mentang orang kedai ki agar diberi institution ke siwan ni orang accept untuk dan buon di Bangladesh ni bagi we pakai ke badan kampung mulong matai nakaliang jong sarkar bekharia al habat berklaim bante nakam yang illegal migration horket khodam bante nakam nang banakaliang anu sif kerja periode ni belum berat bekerja periode ni kalau long away pada dah kerja kari bekerja periode padahal juga pola kerpa sarkar hangni ke benda sarkar benda hadir mana kalian jogi title se muslim pass solution amendment jadi it is rule 91 ikmi da galiti ba sarkar kan positif kan don haka pitch ali haka ka main jogi wa makaru kan go inland don kam ya ba badan kam ya ka bangin amendment it is rule padahal juga por na kalian jogi ko ba kanong na imdan show ngindon kam mendekat show ada legal implication don kam illegal implication ay makaniyan maka dengan duty jong ada sponsor berfai maka dengan duty ru mana jong ada sarkar banyarap mana yang ada sponsor berhap kalong bahap banyarap kinu kucingnya par kemo ong mana ya par pensyai par pendikna bangang ni syahmat kibani kunni application ini tangi khasi bijaya bagi garo
Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys. Party time.